Ankugwate ogeni okairi mwananiro mathithio tukubona arua ni Maureen Kome tukanjeria ntito chetu mabisa baborithi ntere chachuka igoro utuku ni bakinyete ntura ya Kibumbu kuna nyomba na kurita mwere jwa mwekuru wa miaka 37 jura kinya jura mbiritie kuora akari ntere ibakuga ningi baronaga ikima nyomba yu na nyumene banjiria kuigwa murikejo muthuku na bakurugura ndigicha bona mwere jwa Janet Mwende jura ari gitandene kiawe na kiojori tharike akirekana ni jaka arata ikite tharike eu akari ibakuga berega kumona ntuku ya Jumatano na mwere jwa weju iketwa mochari ya sibitari ya chuka antu banja yawe bakirombo chunkuni bwege karikariu bugetwa nonto thimu ya motutigi na chabicha nyomba yawe ite kuoneka kionaniria ya ati kuri na untu botirare bwega nyomba eno kiraonirwe ugoro bwegoro indeke mtwambogo uranwe mwene mutauju ura Janet Mwende arakomborete nyomba ira araturaga ndeke narendire kumenya kirate magangi chiombira ndirisha no araringire thimu Benson ndeke uranwe mutongoria wa ntorenu kenda aja kumwonera ntheto inu ndivondingirwa thimu ni landlord wa estate ya kwa muntu wambogo akinambira nyomba kuri nyomba ikuoneka ngia ni mbuche munene ne ate ngucha ndethira ni uma nyomba nu icuringi ndirishani twarugura gichicio nirio twithire kwina muntu mukuo balasimikite kubunja ndirisha kenda baona kira nunkaga ndeni ya nyomba enu Genesia Karemi nwegi na wa mututigi sabuelia no siri ambira ni tuthie na mwira antikuthie ndikumera kututhiite kina coka tukinathie kina canke nona ni Mwende na ni mwimbu mukuro na miromo ni mimbu muno na rurimi arutete nja na ndamu ni mbite kumengi muno na ete kankinya rungu rwa gitanda twachuthiriria tona ni mwimbu nda muno sana na ni atutete ndamu mengi muno na kanywa nginya egete kankinya ekabetuka matress ekanyagara raunthi Nyumani borichi balasimika utomera mathaga kubunja murango kenda baruta mwiri wa mututigi Mwende arendagia mira na shonda na nderemende cia kuria mira Mwende ari murato wakwa muno ari mbigwirene na kieva kinene muno kuringana na atori baonete Mwendere muthia Jumatano ara muthenya wa Alamisi na Jumaa gutariwe amwona utirewe amenyete kaumoga gikuo gyake mwanka kagitaka arathimu yake kinyayo gutariwe akumenya nara iri ndatwiria ntiumba gutua cira no lakini kuruta gwitika kwa ndamu ni gukumbikira wasiwasi nuntu ti kawaida ndamu gwitika gikuo gya kawaida mamendo chunguzi ulodwe nikenda mbere wanindwe ni ruthito nuntu kuringana una mona te gikuo gya kawaida kiu atigite ana bairi omwe wa muntu murume urathiete form 1 na kari kanini karakari grade ya 4 borichi ibajukitie mwiri wake na guchuira mochari ya chibitari ya rufaa ya chuka warida bambiritie ochunkoni bwa karikariri mwiri ugutuika collected no kubirwa mochari kogu katwetere postmortem tuona bura ukathie na mbere nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.